Chongbar sal gana hanggai faidere thönung bodol rok sakni bodol no kera kubuk khaini na harmung tei kholawo ongkhorjak salbrumno juda juda panda songsalai abhaino fasalo tipra motha bodol no kera khaina bagai salsani malemung panda khlaijaka 27 Kolampur tipra motha sangrosalo aro tongbaika block committee ni president Ranjit Debbarma te Pathanlal Jomatiano khobai kobuni tangphang rokbo Pandananti koglamna thani tamani ti prasarokni bagai greater tipralen nangsok te bubagrani greater tipraleni imang bini sakni hamna chana bagia hasakawo ti prasad dofani sinimungno muthangai naraknani se aboni bagai greater tipralen bubagrani simia sungjoto ti prasani imang se engna nangnai te 2023 paithakni chobani bagai jotono tiar engnani bo koglam narakha pandaw manjani narwairok mane orot bu or dai bes Pinai ke batui sinai, thai ke bakai sinai hima hai, boba garani kaise imang tongo, bini tong thogani imang yabo, jengno muthang kelamnani kaise imang si, tar mane imang sakam yabo sini imang si kelayu, jengno muthang kelamnani bagi si boba gara, mane satu watui dia woi, saya dia woi, sak ni hamia pasung to ya kari bo, sini bagi bokol muti kik tai woi, boba gara daily kabu, daily jengno bahaya sak nai, sob semua rasbari bo kabu. Aku salsa jorasa kapan itu baik apa? Aku korok sesak tinggal tunggu. Ani musim kapan nobui? Aku makan kapro. Mana tam kita berasa sab nai? Posin tang tunggu. Asal sab tu ni baginya bini sak hamil kelayu, bemar hamil ni hospital rumah pangu bo. Tak bo uric acid pangu ni birbikron ni cati semua jaga bo paimia. Ko dino telia mana sering mani. Bo paimia. Uric acid jora yak jora bekre ro wai ni. Bini blood pressure सब समय ठीक तो किया माने जों एकदम मुतायन सुइना सुनांगौ बोबाग्रा हाय का हाम लिटार न तेबो आयु कलक के तंग दिनै दैलि मुतायन सुइनांगौ जों हाय सारासं थानसां मागला इंगे जे हामजां मुनु फायनाय इंगा आं सानांगौ जमाखाय जेने प्राइमारि जारा प्रेसिडेन्ट तंनाय रंना आं दिनै रिक्वेस्ट खायो प्रेसिडेन्ट सिमि एड्रेस हाय कक सामनि कगिया बिनि जे तां लगे तंनाय Saya zaman saya mi atau presiden Bayi Susila, ni tolong kojon atau Bayi, 11 zona kaham kok, ekor tim kerak singai, enggak, nanti saya singgah tamu singgah presiden tolong, bini tolong kojon atau, ni tolong si 11 zona tolong ni, jotono sini sini kah Bayi, jotono sini baru daily man limiting kayu. Daily kayu, kata podro jotono manage kayu, resolution kata kaisa nangnai, bini ya golo kaisa cashier to ngage rang pisa tina ni, bini kata bo kaisa maintain man limiting kai matane bo. Hai ka sabi mangla. Abo sini dia, kami go, dino kami go, kunju su sojan pa tongnai, alga pati ni borok tamo sokram to khai dong, abo primary jara tongnai borok si sobche saimanu. Norok bai sikang tasa tongnai borok, jengno ka kisa district leader hine, jengno borok kusi khogu, jeng bai tokol buriya, jeng saimanu jara BJP, oinu ni leader ni CPM ni leader ro, asu borok tami sarai, borok thani asu jugota gnei, abo tami sarai wan jini kaisa sokram to, jini borok jotto ni jara ro tini bhainai, o ares parani jara tei dumai jara leader hi jara botman tongnai rok boro hoita kha khaibo bo district ni leader bo block committee ko vice president tongo ba tidawle ni bo khoroksa secretary ni tongkha khoroksa district ni yang cashier tongka ka boro ni bisingo sabjak de tong sabjak yang bang saimia tamni mala sung kaisa bisigo tei dumna ni khai Jara primary ni presiden tongnero buma bodol ni padengtheng YTF ni padengtheng sini parents party ni padengtheng borok ni bisingo sekak जों si sabjak ni nangrau ang tabok jori sungkhangkai norok si siniau kakata bo podo tong se sini bai yang beri rolo si sini bo sabo sebelum sini tong kala yang sati sala sini kakak bo puso tong kaham kok ngai blog dai to mana sabotong blog dai to mana kong ma tongu norok si sribai di pramo thani gei blog committee go
member bangthung bot tini phan tongthung si sinibai dor bisingo si sinilai sinia kawang tongne orang khathai karon bisi kaisa जों अमाहाय कन्वेन्सन जत बिसिखौ खायनो नांगौ अब आं खाखायो दिनै डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट दङ कायसा नटिफिकेशन जारि रिलि खांखाय आसन तारनि बिसिंगो बिसि वाइज कन्वेन्सन खायबाय दिनै कायसा नटिफिकेशन रिलि खांखाय जानाय ताबनि हिबले गोबां बिसिखौ मायके सिनिलाया साबजाय आं खायो आं कखनो आं मास खाबो दिनै बहायथ' एबसेन्ट गोबां मांनाय थासिंखौ आं रिपर्ट नामानि वो आरेस्ट पारागो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट को सी तिप्रामो थाही तो वो सी क्लाबो तो वाई टीए भी तो वो टीडब्ल्यू भी तो वो गुमा पुरीबो तो भी तो वो तीनटा यूनिट तो वो वन पुरे हाई ब्लॉक कमिटी तो फिउ और वो वाई टीए तो वो तिप्रामो था तो वो टीडब्ल्यू तो भी जाओ था हाई प्राइमरी लेवल तो वो इगा आ रिपोर्ट आनो थासी को सामने आने सीनियर और काका कोइजोना स्टॉंग थामो 96 जों दिनाव प्रेजेन्ट सो दंखाना एटेन्डेन्स ना जाया ना एक्चुअली कन्वेन्सन बा सम्मेलन निबोने और थंखा जिनि बिसिगता मो समय सांग दं हेलो जों जिनि बुबाग्रा दै दुलायासो गनिसलाय जुदा दै बिलाय बलाय जाकनाय बनतै गोबां फुलु खायनाय रमैनारि जों जे गोप्लायिं मानि उलाबो जों एडिसि हाबांगो जों जे बड गोप्लायिं मानि उलाबो जों जे गोप्लायिं मानि सालतै जों पान्दा खलायलायलिया आरो नाहार मुंजों गाहामखाय सायमानो जे आरो नि बिसिंगो गोबां मा जों तिप्रासाना हामजा गुहिन दंफानो अर तिप्रासाना हामजा यारो तिप्रामथा तंगै मानो ब्रंनि बिसिंतै गोबां मा सामं हाया बयनि नगद खिदार बयनो देरायनो बाहायरो दाङै थारहनै जिनि बुबाग्रा वानसुक खुना आबो बिनि बेपार आं साक आइडिया खायना माने कमां साइड दङ तेजों वानसुक माने जे गाहामखाय जों जिनि गोप्लायिं माने साल पालायलायानो सालाय नेंलायनि बिसिं दै होनाय थेबा जों बाहाय साल खायमा लायलिया जिनि जे बुबाग्रानि बिसिं दै आबो गाहाम दै हायफानो जिनि आरएसफोरा बिसिनि जे तिप्रामथानि प्राइमारि कमिटिनि सिबि जे डिस्ट्रिक्ट कमिटि दंनायरो तिनि आरएसफोरा विलेज कमिटिनि बिसिंतै सामुं तांनायखौ जे सालजानि कन्वेन्सन खालायै जोंर दिबनि सामुं सालायन हेन वानसुगै अ पान्दा खलायलायबानि इंगो इंगाखाय अबसिनि बागै ब्लै जरा काहाम तामनि हिमालय ताबुक साtung मुतुंया वाति बखलाय तंग्या जोंर तिनि जरि कारेन्ट करि रखन दङ कारेन्ट थांगो फायं दङ कलमलाय दंलाय खामो बाहाय बंया संब्लाय कपाल काहाम जेसबां से दो बाबायसा अब नेचारेलनि हिंगाखाय जों ताबु तामनि बागै जों तिनियाव बाहाय कुथुम लायनो ना अबसे सिनथानि जों साक सोङै ना हलायनाय साक सिलाय ना हलायनाय जिनि सानाय गोबां मा दंनाय आनि उलबो हिंगाखाय बसखाङो जिनि विलेज कमिटी बुट दं नां याबलां कांग्रेस साइमिया हाय याफानो विधान सभा बुटले जेसकाय फानो नाय हिंगाखाय आसानि जिनि जे आरएस पारा तिप्रामथानि जे पालारक कफनदां दंखा गुन्दावारि दंखा एबा बाक्सा तैसे रिपेयरिं दा खायना लांनाय अबननो जों तिनि कन्वेन्सननि बिसिंतै जोंनि दै दुलारनि बिसिंतै जों